Izvolite, gospodin Ibračić, možda rezultat 1:0 i nije tako strašan, ali možda igra nije bila na nivou koji smo očekivali. Slažem se. Da vas pozdravim. Naravno, mi smo željeli sasvim drugačije da odigramo, međutim, rani gol koji smo dobili je poremetio naše planove i iz tog razloga smo možda djelovali u terenu malo drugačije. Ono što je evidentno da je Željezničar znao kako da nas pritisne i mi smo nasjeli na taj pritisak. Agresivna i oštra igra je bila sigurno jedan od sredstava kako da dođu do povoljnog rezultata protiv nas. Uspjeli su to da učine u prvoj utakmici, međutim, smatram da su moji igrači skontali sinoć i vidjeli kako i na koji način je Željo nama napravio pritisak da ćemo mi znati njima istom mjerom odgovoriti. Jer onako drsku, bezobraznu igru koju sudije tolerišu, mislim da je ispod nekog nivoa Premier lige i da nije sigurno mjesto da, pogotovo pred ekranima BH televizije, da se na taj način dozvoli igra, ali evo, oni su to uspjeli da se to sebi pripreme i nas, da iznenade na taj način i da dođu do rezultata 1:0, koji ukupno gledajući je za nas stimulirajući, jer rezultat od 1:0 je rezultat koji se lako stiže. Naravno da je tu postoji sad i opasnost da ne primimo gol na našem terenu, ali evo Bože, ako želimo da osvojimo kup, moramo sada da rizikujemo. Ostala je još jedna utakmica koja je nama od velikog značaja i koju ja smatram da možemo dobiti i ja se nadam da će PH ostati zemljicu. Nadam se da će moji kolege složiti još jedan od najboljih pojedinaca u redovima Čelika. Međutim, čini se da tvoje kolege te nisu pratili u onoj mjeri koju je trebalo da prati tvoju igru. A što se tiče utakmice, rekao samo da nas je taj rani gol malo presekao i nismo pružili onu igru koju sigurno znamo da igramo i znamo vrlo dobro kako nas juče Željezničar dočekao. Isto tako ćemo vratiti u Zenici, imamo još 2 utakmice s njima. Drugu utakmicu koju igramo s njima, mislim na drugu utakmicu finala kupa, rezultat od 1:0, mislim da je sasvim ok za nas. Ja vjerujem u našu ekipu i smatram da ćemo mi osvojiti taj kup. Imate li pitanje?